Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya PC Department changtu Deputy Chief Minister Puton Loyan JJM noya nizung changna mang tuipam siam zong te man the ani huna chuan tui thiang hlim litar mak doi somle sing hnia pechok thei don ati Minister Puraba Romoi roi te chu Mizo thalai te chu tumsang takne tura fuin hausak tumtan politics chu khelchiani lova politics a hausak na omlawati Nimin country for assembly in Thanklong taka nei ani Union Home Minister Amit Shah chu ramchunga dan pathum IPC CRPC le Evidence Act chu ti dang laman ni don ati Public Health Engineering Department changtu Deputy Chief Minister Puton Loyan Jal Jeevan Mission noya ni jung chakna mang tuipam siam zong te man the ani nuwa tui litar mak doi som le sing ni apesok thei don ti house ril Nimin assembly session azona changin PH Minister chuan Jal Jeevan Mission chu sangni sopni pali thanga kalpui tura duan ani Mizoram chu man lak thata wangin sarkar lai puin an bei se na sanga kumin chunga zo thei turin an bei se ati amrut truwa mun sang tui hniang narom theina sarkar lai pu arodna an thailu to ti soi bokin masona tamtak athena bei se omati na tho mek omte po zowat ani theina department in ma ala ani ati PHA Minister Puton Luya chuan Jal Jeevan Mission chu thingtang khotin tuam turani khoza ni samruk pathum na tho zo to ani mabak khozali samruk panga lo oma kumin December tho zo be se ani atibok Niti Ayog member Professor Ramesh Chanan Vibrant Villages Program Scheme noya cheng vibrant se sangri zaria chu marlam state palila UT tan ro manani ati All India Radio komna Porameshan chuan sum da te kong siam thatna le ezona kong sanga mason nan manani don ti soin he scheme hen China ni naramri na Aizawl big te angai poimo azol don ani ati Minister Puraba Romoi roi te chuan Mizo thalai te chu tumsang takne tura fuin hausak tumtan politics chu khelchen nilawa politics a hausak na omlo ati nimena Aizawl wana pa hola sum le pai pe pun le enkol zirtina hun state level conference on financial literacy in Amritkal Empower investors in Mizoram aman puina hethui sein minister chuan Mizo thalai te sumpai punama an harangai to dan dik lo ni lo dan dik khapa hausa an tam to chungmi te enton turan ni ati khovela changkang to IT khovela chen ani to wangin film khoranga internet call tanga inbum na atama wangin ria chian ni lemlo phone atanga password le pin code zo thin te chu lo shil turan ni lo ati bok chief secretary Renu Sharma point Hussein zirna le ria zauna konga tha le sum man chu thil dang zong ain a hloka lep atam berani ati Mizoram chu kong sanga ache thle marsak state jinga agriculture horticulture le trade and commerce ate mashuai tu ni amaro chu sum le pai en ko konga maba ko tak kong thui tak zo turla ne ni ati nimin program a hian kholen puraba Romoi roi te chuan 75 iconic investors awareness program IAP for Mizoram honga Mizoram chung mun somsri panga financial literacy campaign in chunzom turani heba kain meisia te tan be ka bot sai financial literacy campaign nivesak didi malakna ahong boka meche pathum hena nivesak didi polling certificate hlana vana pahol to zola tangin investor awareness event nivesak sarathi availem bok ani sumen kole pe punin zitina hun hi sarkar le Ministry of Corporate Affairs le Mizoram Tourism Department te bot sai ni he program hi indiaram zele na champha voizana athen ma kum somni panga Amritkal peng pakhat ani Mizoram University le Longka District Krisi Vigyan Kendra KVK Changdun chuan lo nei tu te polling training an bot sai meka training he ni la ni khan lo nei tu te khan big tan Longka KVK mun pui chon huwa tanani kar le ni la ni thleng au ang Biotech Krisi Innovation Science Application Network Project noya training hian lo nei tu te chu me man chi thai chi sang zi khlum marcha bin tomato chindane hlok zok crystal zok boxia thar chuak tura ti turle ti lo turte chipser takin mithiam tenan zirtira Longka district aram huldam doi atam thule lo nei tu te tan ezona thatak ani thei thu te ram huldam doi chin punama tanlak tulan ti thu te soin lo nei tu ten hriat thiam lo le hriat beldu an nei te zotin hlok takin hunan hmang ani KVK hall training nei pui ani ba ka hian lo nei tu te hi mau hmanga mantlom zoka polyhouse siam dan ne polyhouse a thai chin dan te zirtir ani lo nei tu te huana kalchedin thai en kol dan te zirtir ani bok nimin vekhan scholarship KVK State Agriculture Management and Extension Training Institute Sameti le National Institute of Extension and Management
tang dunin thingtlang thalai te tan le tha siam dan ne vokvul dan inzitina hunan bo sai bok ani Sarkar khatchung autur skill training of rural youth on vermicomposting and pig rearing and management hi Kolosip DC Pujon LT sang na honga Qatar Mars nis khatleng kalpui turni a Natural Farming Society Ser Luizau kon puile Piggery Farming Society Kolosip pateng mi som thuman tela changpat ek manga le tha siam dan te vokvul dan tha Sri Lanka vokan him the dan tu le sumne pai chantir dan turte anjir don ani lungle borsap thar piram din lenin nimin khan lungle ya chanjamumi te DC conference hall a komin MJ member te chu district masona na thopuya asom piram din leni chuan sarkar na tho nuwa tun trum hi lungle avoi khat na thona turani thu soin lungle district officer in Thailand anasa hle ti a SDC po pakhat che oma MCS officer dangte point na an komna sa ni na soya in than pui ma son nai ani ta ka wangin thule la pon chu konga thaibik nei lova lai taka pon za thina poimo thu sein an mo phuna te hrechiang turin chanchamu mi te afui ani reson bu fai sem chu sarkar la puin ti changklun atum angin hetela ma po molak tha ati thu soya fair price pa te hian nitin mamo tangpo le theini se aronga tangpo sia chantura ti changklun chula sarkar in tha ka po mun nget neya dor hi honni se du du samani ati a ain sagna tur chu CSR atangpo ti the ani abe sei thu soi ani borsap chokta Glothongan e khan CSR a hai chokna sa khathil thale chunjom tlak tak ani ti soin ama point the top chu atum thu soi ani Champhai district chunga ru hlo do konga mala tura sarkar na din district level narco coordination center encode committee chu voiruknele community na voi na nimin khan an chairperson borsa pujem slarin sana hovin DC conference hall an thukhom a hian thukhom sa thurel bozui dan tlang puinga thlakani a Narcotics Control Bureau NCB branch office Champhaya bunatur munma enfiani thule encode portal chu DC office the SP office atangtein olsam tak enfi the ani to thu te tarlanani a hengpak han encode le NMBA kaltlanga malangni tanga thlakani a ruihlo le akai noi laka filim tura inzirtirna line department NGO le kothan tang rola nei the dan tur te soi ho ani bok heuna talan ani dan chun encode meeting hunung ber thamasa ni somni pasir changa nimin in kara Champhai district police den NDPS Act 1985 noya case parukan ziak luta hemikai noya hian mi pasari manin ruihlo cheng noi somnga paruk sing ni sanga man an mana hemi hun chung vekhen excise and narcotics department Champhai den NDPS Act 1985 noya case pathum ziak lutin hemikai noya mi pangan mana heroin gram somko poli tol chung reta cheng noi khat sing khat sang ni le zariat man ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Tripura Assembly in Thanchani min khan tlong taka nei ani a tlaidari thlengin vote za somre pakhat chunga tla a State Chief Electoral Officer Kiran Giti chuan vote hi za som ko pani vela tlak an be sei thu soya zingdar sali changa vote thak tan ni in tlaidari thleng vote thakun honani a tlaidari nu a po polling session sang khazur vela hian vote thak tur thui tak takin anin tarni in CEO chona soya huntiam tlaidari nuwa mi noi ni le singa vel hena vote thana tur sin chiana token pek ani a heng mi ten chu thian vote thak za thi za pakwa point panga velin apung don ni im CEO chona soyani ni zan dare le chan ve thleng khan vote thak hian omnia thu don ani ponto angin assembly si somruk omna tripura thana hin voter noi somne pure chong omin candidate jani somnga pakon oma candidate jinga hian mechia somni pani antel ani Union Home Minister Amit Shah chuan ram chunga dan pathum IPC CRPC le Evidence Act chu ti danglam ani donati Delhi Police Rising Day voice of sir parugna pareta het hui soin pusha chuan tunai hun mille ramdan pui mil turin heng dan pathum te herrem ani angati a sarkar la pui churam chung himna turin sa jokina tang don ani ati bok Union Home Minister he mobile forensic vehicles tlang zar bokin Delhi Police churam chung police te jinga forensic team te na poi khoina chui ma saberani donati a Delhi Police thora ro pui tak fakomati thu soin ramme puile government mu an mail anti moiti asoibok ani Chanchinthar charti topna tlang pui PC department changtu deputy chief minister Puton Luyan Jal Jeevan Mission noyan ni jung changna mang tuipam siam jong te man the ani nuwa tui thiang hnim liter maktadoi somle sing ni apechok theidon ati minister porobaro moi roi te Mizo thlai de tum sang tak nei tura fuin hausak tum tan politics su khelchi ni lova politics a hausakna omlowati nimin country pura assembly in thantlong taka nei ani Union Home Minister Amit Shah chuan
ramchunga dan pathum IPC CRPC le Evidence Act chu ti dang lam ani don ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani